Ikaze kuri Rafiki podcast, ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza. Muri aka kanya tukaba tugiye kuganira duhereye kuri izi mandadare. Izi mandadare nk'uko twabivuze mu kiganiro cya nijoro, zigiye guteza ibibazo bikomeye cyane, cyane cyane muri Union Européenne. Muri Union Européenne ntabwo ibihugu byose bizafata uruhande rumwe. Ntabwo ibihugu byose bizafata uruhande rumwe, ni nayo mpamvu dukomeje kubona ibyinshi birimo guceceka. Ntabwo biratangaza icyemezo cyabyo kuri iki cyemezo cy'urukiko, ariko hari bimwe muri Union Européenne byatangiye kugaragaza uruhande biriho. Ibinyamakuru byo muri Israel birimo kwandika ko uruzinduko rwa Premier Ministre w'Ubuholandi yagombaga kugirira muri Israel yaruhagaritse. Hakiyongeraho igihugu cy'Ububiligi cyatangaje ko kizashyigikira icyemezo cy'urukiko. Iki gihugu cyaboneyeho no kwamagana icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kohereza amagrenade muri Ukraine. Mu by'ukuri murumva ko ibintu aho bigeze ahangaha muri Gaza, bigeze ahantu abantu cyangwa se ibihugu byinshi bidashobora kwihanganira Israel. Ibihugu byinshi birabona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kurengera mu byo zirimo gukora. Uyu munsi rero ibi birego izi mandadare zasohotse, ni ukuvuga ngo abayobozi b'abanyaburayi niba bubaha izi mandadare nk'uko batabonana na Vladimir Putin, nk'uko badashobora kwifotozanya nawe, niko bigomba kugenda no kuri Benjamin Netanyahu. Mu by'ukuri nk'uko tumaze igihe tubibona, umuntu yavuga ko izi mandadare zaratinze cyane. Urebye uburyo izo bashyiriyeho Vladimir Putin zihuse, izi ngizi zaratinze, ariko impamvu za Putin zihuse zari mandadare zifite motivation iri inyuma yazo ya politiki. Zari mandadare zishingiye cyane cyane kuri politiki. Naho iza Netanyahu ni ibyaha bigaragara, video ziragaragara, abana, abagore, namwe murabibona video ziba muri Gaza uko ziba ziteye ubwoba. Ni ibintu utarengaho uvuge ngo urajya gushyigikira Netanyahu, kubera ko ni ibintu bigaragaza ko byanze bikunze bitinde bitebuke amateka azabaza abo bose bacecetse barebereye ubu bwicanyi. Uyu munsi rero kuba izi mandadare zisohotse, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ukuvuga ngo ni umufatanyacyaha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'ibi bihugu bigitanga intwaro kuri Israel, ibi bihugu byose ni ibifatanyacyaha. Ubu rero bigiye kurwanya iki cyemezo byivuye inyuma, kuko birashaka kuva muri icyo cyaha. Abanyamerika ntabwo bashobora kwemera ko iki cyemezo cyemerwa. Ni nayo mpamvu nababwiye ngo abanyamerika bagiye kugirana ibibazo bikomeye cyane n'abanyaburayi, kuko abanyaburayi abenshi baraza gushyigikira iki cyemezo cy'urukiko. Kandi noneho mukamenya ko mu ba expert uru rukiko rwabajije mbere yo gufata ibyemezo, harimo n'umunya-Israel nawe wemeje ko ibigaragara ari uko Netanyahu arimo gukora ibyaha by'intambara ahangaha muri Gaza. So rero ibyo Netanyahu ari kuvuga ngo iki cyemezo ni icyemezo cy'abantu banga Israel, ntabwo ari Israel, niwe na leta yiwe, niwe n'abo bafatanyije kuyobora. Arimo kuvanga ibintu abyitirira Israel, ariko mu by'ukuri nk'uko mbivuze, mu bafashe ibyemezo, mu bagiriye inama urukiko rwo gufata iki cyemezo, mu bo urukiko rwavugishije, harimo n'umunya-Israel wakoze no ku rukiko mpanabyaha, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku byaha bya jenoside yakorewe mu Rwanda. Uyu mu expert w'umunya-Israel yakoze kuri uru rukiko. So rero uyu nawe ari mu bafashe icyemezo cyo gushyiriraho ibihano cyangwa se cyo gushyiraho izi mpapuro zihagarika Benjamin Netanyahu. Ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kurwana no gusobanura uburyo zigiye kurwana n'urukiko mpuzamahanga, ariko ni ibintu turi bukomeze gukurikirana. Gusa nanone ukaba wamenya ko ni ikintu cyiza ku bantu bose bari bamaze igihe barenganwa ahangaha mu Burayi kubera kuvugira Abanyapalestina. Ubu n'urukiko mpuzamahanga rwabavugiye. Ni ukuvuga ngo mu biganiro, nicyo navuze nimugoroba, ndavuga nti deba yahindutse. Ubu ngubu abavugira Netanyahu bazaba barimo kuvugira umunyabyaha, umuntu ufite ibyaha by'intambara.
nicyo ngicyo nabivugaho, turaza kubigarukaho uko ibihugu bigenda byiporononsa. Dukomereze kuri iyi saga yo mu Burusiya na Ukraine, nayo ntabwo irimo guceceka kubera ko ikomeje kuvugwaho byinshi cyane. Aha ngaha rero uwo bita Alexander Yucic ni perezida wa Yugoslavia. Alexander Yucic ejo yaravuze ati abo ngabo batekereza ko barasa mu Burusiya Vladimir Putin agaceceka, abo ni abatamuzi. Ayo ni amagambo ya Alexander Yucic. Alexander Yucic akaba ari perezida wa Yugoslavia. Yugoslavia mukaba mubizi ko ifite ikibazo gikomeye cyane n'intara ya Kosovo. Murambabwira ko ari ikibazo kiri aha ngaha muri Europe, mu by'ukuri nacyo kizaturika vuba aha ngaha, kubera ko mwumvise ko Slovakia yatangaje ko itazigera itererana Serbia. Ntabwo izigera itererana Serbia. Iki ni ikibazo gikomeye cyane kigiye kuza mu Burayi. Reka nkibabwireho gatoya, wenda duhite twikomereza ku byo twavugaga. Murumva Slovakia iri muri NATO. NATO ishyigikiye Kosovo, ifite n'ingabo muri Kosovo. Igihe cyose ikibazo kizatangira, niyo mpamvu njya mbabwira nti iyi NATO irimo ibisate byinshi cyane bizagaragara vuba aha ngaha. Irimo ibibazo byinshi bizagaragara vuba aha ngaha. Igihe cyose Serbia izatangiza intambara kuri Kosovo, hari ibihugu biri muri NATO bizaba bishyigikiye Serbia. Kandi noneho NATO ifite ingabo hehe? Muri Kosovo. Ni ukuvuga ngo bizaba bishyigikiye igihugu kirimo kurwana n'ingabo za NATO. Kandi noneho ibihugu bikomeje kuvuga ko bizayishyigikira bizayiha n'inkunga za gisirikare. Bivuze ngo intwaro za NATO zizaba zihanganye n'intwaro za NATO. Ni ikibazo gikomeye aha ngaha mu Burayi. Yucic akaba akomeje kuba ku ruhande rw'Uburusiya, akaba akomeje gushyigikira Uburusiya mu byo burimo gukora byose, ariko nabwo bukaba bumushyigikiye buvuga ko nawe buzamuba inyuma. Igihe cyose Serbia izashaka kwigarura Kosovo, Abarusiya bazayifasha. Ibyo ni ibibazo bisinziriye biri mu Burayi. Mu kanya twabonaga plan nabahaye ikarita ya Ukraine y'uburyo abanya-Ukraine barimo kwandika ko ariyo plan ya Vladimir Putin, gucamo ibice bitatu Ukraine. Igice kimwe kikajya ku Burusiya nk'uko twabivuze, igice cyo hagati kikaba igice kiyoborwa n'Uburusiya, ni ukuvuga ngo cyaba ari Ukraine, ariko mu by'ukuri hari ingabo z'Uburusiya. Noneho hakaba ikindi gice gishobora gufatwa n'igihugu cya Romania n'igihugu cya Slovakia, akaba aribo bamenya iby'aho ngaho. Ni ukuvuga ngo aho ngaho n'ubundi ni ibice byahoze kuri ibyo bihugu Abasoviyeti bari barigaruriye. Murumva ko ni ikintu abanya-Ukraine bafitiye ubwoba cyane. Iyo karita bari kuri Telegram ndumva bayibonye, ariko twanavuze n'ibice byose, twayivuze mu magambo tuvuga n'ibice byose bigize ibi bice. Hari Ukraine yo hagati uhereye za Kiev ukaza, hakabaho na Ukraine iri ku Burusiya, hakabaho na Ukraine yegereye nyine za Slovakia na za Romania. Icyo gice rero Vladimir Putin ngo arashaka kukirekera ibyo bihugu, akaba ari byo bizamenya icyo bizagikoresha. Ni ibintu birimo kwandikwa n'abanya-Ukraine, ntabwo biravugwa mu Burusiya. Dukomeje kandi ahangaha muri iyi saga, nari mvuze ko Yucic yavuze yuko abakeka ko barasa ku Burusiya ntibugire icyo buvuga, abo ngabo ari abatazi Vladimir Putin. Dukomereze kuri noneho kuri Viktor Orban we yavuze ati imyaka 500 abanyaburayi bayoboye isi yararangiye. Abanyaburayi bagomba kumenya ko iyo myaka yarangiye. Ntabwo ari bo bahanga uyu munsi, nta nubwo ari nabo beza uyu munsi. Ubwiza bwarimutse bwavuye mu Burayi, ubuhanga bwarimutse bwavuye mu Burayi, ubwo n'ubukungu bwarahavuye. Abanyaburayi bundi bagirwaga ibihangange no kwiba. Nk'Ubufaransa nimurebe uyu munsi, mu gihe kiri imbere Ubufaransa buzaba ari igihugu cya feke. Kubera iki? Nta hantu ho kwiba bazaba bafite. Reka baze babirukane muri Cameroon, babirukane muri Cote d'Ivoire, kuko ni ibintu bizaza vuba. Aba ngaba rero bazahita bamenya agaciro kabo n'umwanya wabo ku isi. Ibihugu nk'Ubwongereza ni ibihugu bitunzwe n'imari byibye hirya no hino. Iyo ngiyo rero ntiyagutunga igihe cyose, kandi noneho isi yarakangutse, nta hantu bafite ho kwiba.
Uyu munsi rero bagomba gukanguka bakamenya ko turimo kubaho muri realite. Igihe kiri imbere ukize azaba akize, ukennye akennye. Apana gusanga ukize ufite byose ariko bitunze abandi, nk'ukuntu Afurika imeze. Nk'uko Afurika yari irimo imeze, reka mbivuge gutyo kuko hari ibihugu muri Afurika bikimeze gutyo nk'uko nabivugaga. Ariko ni ibintu tubona ko birimo kugana ku iherezo. Kubera iki? Urubyiruko rurimo kuza ntabwo rurimo kubisobanukirwa ibintu abakurambere basinye. Nubwo babisinye nabo bafatiweho imbunda ku mutwe murabizi. Utarabisinyaga baramwicaga. Ba Lumumba barapfuye byararangiye nta n'urubanza. Abanyamerika baza biyemera uburyo bishe Lumumba, nta rubanza. So rero ni ikintu umuntu avuga ko abanyaburayi bagomba gukanguka bakamenya, noneho bakamenya n'uburyo bakorana n'isi, bakorana n'ibihugu kugira ngo byibura batishyira mu kato, kuko isi nijya kwihorera ibyo bayikoreye bazajya mu bibazo bikomeye cyane, bazajya mu bibazo bikomeye cyane. Tuve kuri Victor Orban twikomereze. Nari mbabwiye ambasade ibihugu byatangiye gufata ibyemezo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo kuri rwa rukiko zo zikomeje kuvuga ko zitarushyigikiye. Hanyuma dukomereje ku bitero ahangaha muri Ukraine, ni nabyo twari tugezeho, nuko ari agakuru kari kandogoye sorry. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziravuga ko zihangayikishijwe n'ibitero kuri Ukraine, ibitero bikoresheje intwaro nshya. Baravuga ko bahangayikishijwe nabyo, bakavuga ko Uburusiya ari bwo igihe cyose bushyira intambara ku rundi rwego. Niko umuvugizi wa Maison Blanche yavuze ko igihe cyose Uburusiya ari bwo bushyira intambara ku rundi rwego. Avuga ko ubu ngubu Uburusiya nyine buzamuye urwego rw'intambara, ariko nanone ntiyavuga icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gukora. Nicyo nababwiye nijoro, ndavuga ntaba Abanyamerika kuba bataratangaje ko bahaye Ukraine uburenganzira ni ikimenyetso kigaragaza ko nta n'icyemezo barafata kuri ibi bintu, kuko bijyanye n'icyemezo Vladimir Putin yabifasheho n'icyo yakoze, uyu munsi bagombye kuza bavuga ko nabo bagiye kuzamura urwego rw'imirwanire, ariko iki ntacyo bavuze. Nijoro nababwiye ubu ngubu Abanyamerika bashobora no kubihagarikira ahangaha, nta kintu twabavugaho kuko ntibigeze batubwira ko bagiye gutangira kurasa mu Burusiya ngo tuvuge ngo noneho bagize ubwoba barabihagaritse. Hoya, ntacyo babivuzeho, n'ubu muri press conference ntacyo babivuzeho. Gusa uyu muvugizi yavuze ko bamenyeshejwe, yavuze ko Uburusiya bwabamenyesheje imbere y'iminota 30. Imbere y'iminota 30 nibwo babamenyesheje mbere yuko ibi bitero biba. Peskov akaba yari yabanje kuvuga ko nta muntu bamenyesheje, ariko nk'uko tujya tubibona muri iyi ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, ni ibintu ibi bihugu bisanzwe bikora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abarusiya baravugana. Rero nta kuntu Abarusiya bari guhagurutsa misiri ingana kuriya igereranywa na Intercontinental Ballistic Missile Abanyamerika batabizi. Niyo mpamvu mbabwira ngo urwego intambara irimo kujyaho rurakomeye cyane. Izi misile kugira ngo uzihagurutse, waba ugiye kuzitestinga, ugomba kumenyesha ibindi bihugu byose bifite intwaro kirimbuzi. Ugomba kubimenyesha, cyane cyane hagati y'Abarusiya n'Abanyamerika baramenyeshana bakavuga bati uyu munsi turagerageza intwaro runaka, nimubibona ntimwikange, kuko baba bari bubibone kuri za radari zabo. So rero baba babamenyesheje bakababwira bati tugiye kurasa muri Dnipropetrovsk dukoresheje misile y'ubwoko ubu n'ubu. Bakamenya operasiyo irimo kujya mbere iyo ari, kuko ihagurutse Abanyamerika bakabona irahagurutse ntago baba bazi ngo igiye. Niyo mpamvu habaho kuganira bakabwirana kugira ngo hatabaho escalation y'urwego rundi batanateganyaga, kuko bayihagurukije Abanyamerika nabo bagahagurutsa indi bayohereza mu Burusiya, kandi wenda Abarusiya batari bateye muri Amerika. Murumva intambara yabibaye, intambara yabigiye ku rundi rwego. So rero baraganira bakavuga bati nimubibona mumenye ko turimo gukora ibi n'ibi. Akaba ariyo mpamvu babamenyesheje. Nkaba hano ndimo kubona iyi misile bita Oreshnik. Abarusiya bashatse kurasa mu Bwongereza bakoresheje iyi misile ni iminota 19. Mu Bwongereza. Bashatse kurasa muri Polonye ni iminota 8. Ahangaha muri Dnipropetrovsk iyo yakoresheje iminota 5.
yakoresheje iminota 5, hanyuma muri Polonye ni iminota 8, mu Bubiligi ni iminota 14, mu Budage ni iminota 11. Iyi misiri ikaba irahageze. Ubwo niba baba bashoboye kwitegura sinzi ibyo ari byo, ariko nk'uko mwabibonye nanone ikintu cyaje kugaragara muri ibi bitero ni uko nta bwirinzi bwo kwirinda iyi misire abanyaburayi bafite cyangwa se abanyamerika bafite. N'izo za THAAD bavuga bahaye Israel, mu by'ukuri THAAD yarwana gute n'iyi misiri ifite imitwe 6? Kandi murabizi ko Abarusiya bafite n'izifite imitwe 12, kandi noneho hari intambara ikomeye barimo kukugabaho ibitero uri nk'Ubwongereza, bakeka ko hari system z'ubwirinzi runaka urimo gukora. Ubundi nicyo bakoreye iyi ntwaro ni uko bashobora guhagurutsa 3 zayo. Ubwo ni imitwe ingahe? Ni imitwe 18. Imitwe 18 mbwira systeme zarinda umujyi iyo mitwe yose. Ni ukuvuga ngo ni ibintu biza nawe bikagucanga, kandi noneho ntibakohereza izo ngizo, bakuvangiramo n'izindi zo gukora diversion, ku buryo hari igihe uhangana n'izitari nazo, izindi zirimo kujya kuri target. Mwabonye ukuntu zimanuka nk'imirabyo, nta kintu ushobora kuzikoraho. Uyu munsi kubera iyo mpamvu Zelensky ku munsi w'ejo yari yavuze ati, yari arimo kunenga abanyaburayi n'inshuti za Ukraine, avuga ko barimo gufasha Vladimir Putin kuzamura igihuha kivuga ko za ambasade zishobora kugabwaho ibitero, ikintu cyo ngo bari barimo gukora ikintu byacitse, gufunga za ambasade, kubwira abantu ngo bahunge. Ukraine yavugaga ko ibyo ngibyo birimo gufasha Vladimir Putin. Ariko uyu munsi inkuru ziri hanze nuko n'inteko ishinga amategeko y'abanya-Ukraine yagombaga guterana kuri uyu munsi byasubitswe, ntabwo iri buterane. Kubera iki? Bafite amakuru y'uko Abarusiya bashobora kugaya ibitero ku nteko ishinga amategeko yabo. Murumva ko ubwoba ntabwo burarangira i Kiev, buracyari bwose. Niba rero Zelensky yumva abaterankunga biwe ku munsi w'ejo n'ejo bundi barakabyaga, uyu munsi sinzi impamvu yemera ko inteko ishinga amategeko ifunga, avuga ngo dufite amakuru ko Abarusiya bari butugabeho ibitero. Nta makuru bahawe n'Abanyamerika. Nk'uko rero bavugaga ngo muri gukabya, n'ubu ngubu bagombye kuvuga ngo muri gukabya, noneho inteko igaterana. Kandi njye ndemeza ko iyi nteko y'abanya-Ukraine iteranye ntago Vladimir Putin yarasa inteko y'abadepite bose, ntibishoboka. Ntago ari kuri urwo rwego. Igihe cyose rega bamutekerereza ku mitekerereze yo ku rwego rwabo, ariko uyu nguyu ntabwo atekereza nkabo. Vladimir Putin atekereza ko iyi ntambara agomba kuyitsinda, abaturage ba Ukraine batari abanationaliste, akaba ari abaturage bashobora gukomeza kubana n'Uburusiya. Kandi we arabizi neza ko mu bice byinshi bya Ukraine n'ubundi hari abaturage bavuga Ikirusiya, wakwita Abarusiya. So rero ntago yakora ikintu nk'icyo ngicyo. Bo bamutekereza mu rwego rutari urwe. Uyu Zelensky rero nyuma y'ibitero yaje yinginga avuga ati, Abarusiya batugabyeho ibitero bikomeye cyane bya misile zikomeye cyane. Atariko iki ngiki mu by'ukuri ni ikintu kirimo kugaragaza ko Vladimir Putin yataye umutwe. Ni ikintu kiri kugaragaza ko afite ubwoba. Ati nimwihangane, aravuga ati dear friends, mwihangane rwose, noneho natwe tumuha isomo. Warasaba ko noneho bakoresha misile ziremereye kurusha izo yakoresheje, kugira ngo abone ko nta mikino. Icyo gihe we arabona ko Putin yajya mu biganiro. Ibintu byose Zelensky atera intambwe, azi ko iyo ntambwe iri butume Vladimir Putin ajya mu biganiro, ariko bikamupfubana rwose. Njyewe ndamukurikira cyane. Buri intambwe ya mbere yigeze gutera ikansetsa igihe yavugaga ati, mu nteko nimutora itegeko rivuga ko tutemerewe kuganira n'Uburusiya. Igihe cyose buyobowe na Vladimir Putin. Icyo gihe ibintu byari bishyushye, barimo kumufasha cyane, yumva afite akabaraga. Itegeko bararitora. Ubwo yagiraga ngo Abarusiya bigaragambye batora undi muntu uri buze guhagarika intambara, ushobora kuganira na Zelensky. Mbese yumvaga yabaye igitangaza. Ibyo birapfuba. Yohereza ingabo muri Kursk. Mwarabibonye ko byaramupfubanye, ubu ngubu bari kurwana no kuzivanayo, birimo kumunanira. Vladimir Putin ibingibi yanabivuzeho, yavuze ko hari ingabo nyinshi za Ukraine zapfiriye ahangaha muri Kursk, kandi ko ari amakosa y'abayobozi ba Ukraine. So rero ibyo byose abikora azi ko hari ikintu bigiye guhindura.
yaravugaga ati muhe uburenganzira bwo kurasa mu Burusiya, nubwo nanone ubu burenganzira bamuhaye nibyo navuze mu kiganiro cy'ejo bundi, nanone bikagaruka kuri cya kindi nababwiraga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ukraine bafite ahantu bahurira, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya bafite ukuntu bahura bakaganira, bafite imirongo ibahuza. Narababwiye nti nta kuntu wagaba ibitero ku Burusiya ukagaba ibitero nka biriya. Nanone nujya kureba biriya bitero uburyo byagabwemo, ntabwo aricyo cyifuzo cya Zelensky. Zelensky plan yiwe ntabwo yari yo kugaba ibitero muri Bryansk cyangwa se muri Kursk. Ntabwo aricyo cyifuzo cyiwe. Iyi plan ni plan y'Abanyamerika yo kutarenza ibitero ahari kubera intambara no mu birometero runaka uvuye ku mupaka w'Uburusiya. Ariko Zelensky icyifuzo cyiwe iyo biza kuba ari we wicaye kuri izi misile yifitiye buto, nk'uko abivuga ngo bamuhaye uburenganzira ngo arazikoresha, ntabwo yari kurasa muri Bryansk, ntabwo yari kurasa muri Kursk. Hari ibibuga by'indege by'Abarusiya biri mu birometero 300 aho izi misile zishobora kugera, birenga 200. Apana ibibuga by'indege gusa, ufashe ibibuga by'indege ugafata n'ibigo bya gisirikare, birenga 200 Zelensky yashoboraga kurasaho ahangaha mu Burusiya. Ariko murabona ko ibitero uburyo byakozwemo ni ibintu biri mu mibare y'Abanyamerika, n'ubundi kutarenza urugero, ariko babikoze. Kubikora rero ubwabyo ku Barusiya bisobanuye ko ari agasuzuguro no kuvogera ubusugire bwabo bitangiye gukorwa n'Abanyamerika. Abanyamerika bo banahiye ubwoba, ntabwo ubwoba burashira. Basabye ibihugu byose by'Uburayi by'inshuti zabo gukaza umutekano ahantu hari inyungu zabo hose, kubera ko Uburusiya bushobora kugaba ibitero ahariho hose. Murumva ko ubwoba bwabaye bwinshi. Nibyo nababwiraga nti abangaba bashotoye intare, bakoze mu jisho ry'intare, none babuze aho bahungira. So rero nibyo nkababwira nti iyi plan ntabwo yari plan ya Zelensky, ntabwo ibi bitero ari ibitero bya Zelensky. Ni nayo mpamvu uyu munsi agaruka asaba ko bakongera volume. Ubu ngubu iri joro yari kuba yahagurukije izindi Atacams, yari kuba yahagurukije izindi Storm Shadow. Mu makuru turimo kubona nuko icyo yahagurukije muri iri joro ni za drone. Yagabye ibitero bya za drone zitandukanye nyinshi cyane, ariko inyinshi bazihanuye. Ibi ni ibintu bihoraho buri joro. Kuri drone bwo barazifite, ariko iyo biza kuba ari Zelensky, iri joro yari kuba yahagurukije za misile za Storm Shadow, za Atacams, noneho akagerageza kurasa kure. Ariko ntabyo yakoze kubera ko izi misile ntazo afitiye uburenganzira. Ni Abanyamerika bari kuzikoresha. So rero Abanyamerika nicyo navuze, babaye abahanga cyane, baravuga bati muceceke muryumeho. Ukraine ntabyo kuvuga ngo twayemereye ntitwayemereye. Bo baravuga bati tuzashyira intambara ku rwego Abarusiya bazayishyiraho, ariko ntabwo bavuga bati twahaye Ukraine uburenganzira. Ni ikintu gikomeye cyane, ni n'amayeri akomeye cyane. Buriya Biden ahangaha yabaye urukwavu, kuko ashobora gusubira inyuma ntawagira icyo amubaza rwose. Hanyuma indi nkuru irimo kuvugwa cyane nayo isohotse muri iki gitondo, nuko ubwo Abarusiya bagabaga ibitero kuri Dnipropetrovsk by'izi misile za kabuhariwe, misile ya Kinzhal nayo ku rundi ruhande yari irimo kwihereza Patriot. Baravuga ko misile yahitanye battery ya Patriot. Murumva Abanya-Ukraine niba ari abanyamahirwe, ahangaha basigaranye za radar, niba baragize amahirwe zikarokoka, ariko murumva ko Patriot bayivanye mu nzira, nubwo nta kintu yari gukora kuri izi misile. Kinzhal ntago Patriot igiye ikoraho, mwarabibonye ko na Iskander ihora iyihereza cyane. Iskander yarayimenyereye cyane. Ibi rero ni ibintu bikomeza gutuma Ukraine n'ubwirinzi yari isigaranye nabwo burimo gushira, kuko hashize igihe kinini basenya amapatriote kandi nta zindi patriote baheruka guhabwa. Ni ikintu gikomeye cyane. Turaza kugaruka rero ku mirongo y'urugamba mu kiganiro cya kumanywa. Ikindi kintu kirimo kuvugwa hano umuntu atagenda atavuzeho ni ibiciro bya peteroli ku masoko. Ejo Abarusiya bakimara kurasa izi misile kuri Ukraine, kubera ko
murabizi ko ntabwo abantu baba bazi ngo abanyamerika barasubiza gute, niyo mpamvu ibiciro ku masoko byikanga. Ibiciro ku masoko birikanga, peteroli yazamutseho 1% ku biciro ku masoko, ariko abanyamerika baramutse basubije nk'ibi Zelensky arimo kuvuga, bikagaragara ko abanyamerika hari ibitero runaka barimo gutegura ku Burusiya, iyi percentage yarushaho kuzamuka. Uko intambara izamuka niko byarushaho kugenda bizamuka. Ikindi kandi akandi gakuru nuko na Bitcoin nayo, abantu bari muri Bitcoin iri kuzamuka. Bitcoin iri kuzamuka cyane, sinzi niba ari cyo gihe cyo gushyiramo amafaranga. Ahangaha ndabona video yo muri course, ikaba ari kuri Telegram bayibonye, isenywa ry'ibirindiro ndetse n'ibikoresho bya Ukraine ahantu mu ishyamba runaka. Abanya-Ukraine bari baratabye ibikoresho byabo, ibi ngibi byasenywe. Tugere kuri Kadyrov aravuga ko iyi misile rwose yatanze isomo, aravuga ati nicyo gihe cyo gutangira kubaha amasomo no kubaha misile badashobora guhangana nazo. Murumva we arimo kwikoma ku gatuza. Zelensky twamuvuzeho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziravuga yuko zidashaka intambara n'Uburusiya, ariko ko zizakomeza gufasha Ukraine. Zizakomeza gufasha Ukraine, ariko bagombye kuvuga ko bagiye nabo guha Ukraine ballistic missile. Ballistic missile kabisa, pana long range, babahe ballistic missile, noneho tubone ko barimo kuyifasha babishyizemo agatege, atari uguteza ibibazo gusa, kuko ibi ngibi barimo gukora, barimo guteza Ukraine isenyuka rikomeye cyane. Nabo baba babizi ko Abarusiya bari buze kugaba ibitero bikomeye, nk'uko Vladimir Putin yabivuze nijoro. Yavuze ati mu gihe kiri imbere turatangira kujya tubwira abaturage aho bagomba kuva, tugiye kugaba ibitero. Iki ni ikintu gikomeye cyane, ni urwego abanya-Ukraine bashyizeho intambara, kandi Vladimir Putin atashakaga kugezaho iyi ntambara. Abarusiya baravuga bati nta mpamvu twari dufite n'imwe yo gukoresha izi misile muri Ukraine, ariko kubera urwego intambara igezeho n'intwara abanyamerika barimo kutuzanaho, n'izirenze iyi tuzazizana. Mu gihe rero abanyamerika barimo kuvuga ko iyi misile Abarusiya bakoresheje muri Ukraine ari test bari barimo, kandi ko nta zihagije basigaranye muri stoke, abanya-Ukraine bo bagaragaje urutonde rwa za misile Abarusiya bafite, bagaragaza n'umubare wazo n'ubwoko bwazo na stoke yose muri rusange Abarusiya bafite muri uku kwezi yo guhangana na Ukraine. Abanya-Ukraine baravuga ko kugeza uyu munsi Abarusiya bafite mu bubiko bwabo misile 1500 zo guhangana na Ukraine gusa, apana misile zose muri rusange z'Abarusiya, izo guhangana na Ukraine gusa 1500. Bakaba bavuga ko rero zipanze gutya: Iskander M, izo bita ballistic, izi ngizi bafite 350. Bakagira Iskander K, izo bita cruise, izi ni cruise missile, izi ngizi bafite 210. Bakagira misile bita KH-101, izi ngizi bafite 220. Bakagira misile bita Kaliber, izi ngizi bafite 390. Bakagira Kinzale 70. Bakagira KH-22 230. Izi KH-22 ni 230. Bakagira nizo bita KN-23, izi zo bafite 45. Ubu ni ububiko bwa za misile zo guhangana na Ukraine gusa, mu gihe bivugwa ko Ukraine ifite Atacams zigera kuri 40, ikaba isigaranye za Storm Shadow zitagera kuri 40 cyangwa 50, kuko abanya-Ukraine babahaye Abafaransa babahaye 10, babasigayemo 40. Babemereye kubaha Scalp. Murabizi ko Scalp ni kimwe na Storm Shadow, nuko Abafaransa bayita ukwabo n'Abongereza bakayita ukwabo, kuko ni misile bahuriyeho. Iyi ngiyi rero Abafaransa babemereye 50, bakaba babasigayemo 40, mu gihe abandi bafite 1500, kandi inganda zabo zikomeje gucura, ntago zisinzira. Izi misile production ntago ihagarara. Ahangaha iyi nkuru iranavuga ko Abarusiya kandi bakora izi drone bita Geranium 900 ku kwezi. Geranium, izi drone bakora 900 ku kwezi. Izi drone ni nyinshi cyane. Ni n'ibintu Vladimir Putin yasabye, aravuga ati muzamure production ya za drone, zirakenewe cyane, kandi noneho mugerageze gukorana n'abari ku rugamba, mukore ibikenewe ku mirongo y'urugamba. Izi Geranium 2 rero ni drone zagaragaje kuva zaza ku mirongo y'urugamba, zagaragaje
ubudahangarwa nazo muri iyi ntambara, kuko nk'uko duhora tubivugaho muhora mwumva ko zazengurutse muri Kiev, zakoze ibitero aha n'aha, abanya-Ukraine ntabwo babasha kuzihagarika, kandi ni drone nini. Narababwiye ngo iyi drone iyo uyihagaritse nko ku nzu itageretse birareshya. Murumva ni drone nini wagereranya n'akajeti gatoya. So rero ni ikintu kigaragaza ko Abarusiya rwose intambara barayiteguye, igihe cyose yatwara n'urwego rwose Abanyamerika bayishyiraho, n'ubundi urebye uburyo barimo gucura intwaro, ntabwo barimo kuzicura bagendeye uko intambara ihagaze uyu munsi. Bari gucura intwaro bagendeye uko intambara ishobora kuzamera ejo hazaza. NATO yinjiye mu ntambara byagenda gute? Ni ibintu barimo kurebaho cyane. Ntabwo barimo kureba ku buryo intambara ihagaze uyu munsi ngo abe aricyo kintu bagenderaho, oya. Hanyuma ikindi kintu gikomeye Zelensky yakoreye abaturage biwe ni uko nubwo Abarusiya batagabye ibitero mu basivili, ibikorwa remezo barasheho biragira ingaruka ku basivili. Hano baravuga ko hari plant z'amashanyarazi 3 Abarusiya basenye ku munsi w'ejo, akaba ari ikintu kirushaho gushyira Ukraine mu kizima. Ibi rero ni ibintu navuga ko Zelensky arimo kubakururira. Ni ibintu Zelensky arimo kubakururira, kuko izi misile bagabye ku Burusiya nta kintu zakoze rwose. Agakarita bashakaga gukina karanze. Alexander Yucici yabivuze, ibintu bakoze byagaragaje ko batazi Vladimir Putin, ntago bamuzi. Putin yagiye yitonda yitwararika, reka mbivuge gutyo, bakabifatamo intege nke. Abanya-Ukraine bakabifatamo intege nke. Mwarabyumvise, twabivuzeho kuri iyi podcast uburyo intambara igitangira muri 2022 Zelensky yagiye kwihisha mu buvumo. Abaperezida baramuhamagara baramubura, network zitagerayo, yagiye ahantu kure cyane munsi. Abayobozi b'ibi bihugu by'abanyaburayi barabivuga ko bagiye bamuhamagara intambara igitangira bakamubura. Umuntu wabashije kumuhamagara akamubona n'uwahoze ari minisitiri w'intebe w'abanya-Israel wari wavuganye na Vladimir Putin. Putin amusezeranya ko mu byo afite muri target ziwe Zelensky atarimo. Uyu nguyu ahamagara Zelensky aramubwira ati humura, ntabwo Putin ari bukwice, nta gahunda yo kukwica afite. Zelensky ngo aramubaza ngo are you sure? Undi aramubwira ati kabisa yampaye isezerano rye ko atarimo kugushakisha wewe, gukora akazi kawe. Zelensky ahita ajya mu birafata selfie avuga ati nta bwoba mfite, ati ati mureke kunyohereza taxi, munyohereza intwaro. Aza nk'umuntu w'intwaro w'ibikabyo byinshi cyane, ariko yari yabanje kugira ubwoba. Niyo mpamvu uyu munsi nimuzajya mubona Zelensky arimo kuvuga kuri ziriya kamera, ntago bisobanura uwo ari we, ni umunyabwoba. Mbivuzeho mu kanya uburyo yari arimo kunenga za ambasade zari ziri gufunga, none uyu munsi inteko ye ntago iri buterane. Ibyo avuga ntago ari ibyo asobanura. So turaza kugaruka kuri ibi bintu uko bigenda bifata indi ntera. Amahoro kuri mwese, mwibuke gukanda kuri like, musubscribing abashyashya kugira ngo pod yacu ikomeze yaguke. Amahoro kuri mwese.